Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-6. Halaman ke-29. Ada Mardiana Sanudin di Dubai. Dubai Abu Dhabi ya? Ketukar melulu. Iya, sudah Abu benar Dhabi. Dubai. Oh Dubai ya. Butika Abu Iya. Dhabi ya. Ya udah, Iya. silakan mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kemudian Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kemudian Hudal lil muttaqin. hudan lil muttaqin. Walaqad atayna Panjang. Luqmanal hikmah. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Mahnya panjang. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Kemudian Wa man yashkur fa innama fa yashkuru li innama nafsih. panjang. Fa innama panjang. Lagi. Wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsih. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Kemudian Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Lebih dekat dengan mic-nya ya, kurang kencang. Ya, qala. Wa id qala Luqmanu Libnihi. libnihi Libnihi lib bukan liib. Libni ya. I-nya lib nggak ada. Libnihi. Langsung ya. diwasal. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik hamas la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Wa wasainal insana biwalidayhi. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh. Ala wahnin
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير إلي المصير صد إلي المصير. Bagus. إلي المصير. Iya, kemudian halaman 30 Iqra ke-6. Wa in jahada. Oh ini? Oh ya. Iya kan 30. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa lak Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa lak. ma ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya Ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya. diulang dari mana Pak? Wa sahibhuma. Ya. Wa sahibhuma. Wa sahibahuma fid dunya Fid ma'rufa dunya panjang. Wa wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Ingat-ingat Cobinya sering ketinggalan nih. Ayo. sahibahuma fid dunya ma'rufa وصاحب وصاحبهما في الدنيا معروفا. Kemudian wattabi'. wattabi' sabila man anaba ilai Wattabi' sabila man anaba ilai. summa ilayya marji'ukum fa Komnya unabbi'ukum bima idhar. Komnya ya, idhar. Kom idhar. Summa ilayya marji'ukum. Fa unabbi'ukum baru ditahan ikhfa sapawi ya. Idharnya dilepas. Ikhfa ya. sapawinya ditahan. Summa ilayya marji'ukum salah ya. Salah. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian ya bani. Ya bunayya innaha in taku mashqala Bukan habbah mas, miskol. miskol. Miskol dong. Ya bunayya innaha in nggak kelihatan. Masa? Ya Halangin apa? bunayya innaha in taku miskola habbah Iya. Ya bunayya innaha taku misqala habbah. Misqala. miskola habbatin min khordalin fatakun fi sokhroh
Misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah. Fi sakhrah. في في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله Pendek, Yati, pendek. Yatinya pendek, في gak ada yang panjang. في صخرة أو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. Bihallah, Allah masih kena melang bihallah, bihallah. Jangan langsung ke L, ke W dulu ya. L lagi, bihallah. Bihallah. Nah, gitu. Lagi. في في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. Iya, agak belibet ya. Fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Kemudian, innallah. Innallaha latifun khabir. Innallah, bukan inallah, inallah. Metik ya, nggak ada giginya. Kalau nggak ada giginya boleh Innau innallah. Innal, innau dulu. ya. Innallah, 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 innallah. Demi Allah, Rasulullah, Rasulullah. Innallah ya, innallah. Innallaha latifun. Loti, Apa jangan sih? loti. Lati. Ah, kau Ya. nih. Innallah, In innallah, 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 innallah. Innallah nih tulisannya ya. Nih. Innallaha latiful khabir. Innallah, in now, kowe dulu. Innallah Innallah, innallah, innallah. innal Innallah, innallaha, innallaha lati, innallaha lati latifun, latifun khabir khabir khabir, habir, habir aja. khabir. Khabir, khabir. Tuh. Innallah latifun khabir. Coba lagi, innallah. Innallaha latifun khabir. Halo? Halo? Innallah latifun khabir. Kemudian ya bunayya. Aqimis shalah. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. 'Anil munkari wasbir 'ala ma asobak. Anil munkari wasbir ala ma asabak. Kemudian. Inna dzalika min azmil umur. Inna dzalika min azmil umur. Wala tusaqqir khaddaka linnas.
linnas wala tamshi fil ardi marha. Ya. Sini. Ya, wala tamshi. Wala tamshi fil ardi maroha. Wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la Inna Allah, inna Allah, inna Allah, inna Allah. Inna yuhibbu Allah, jangan inna Allah, inna Allah. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Kha. Inna Allah, inna Allah, inna Allah, inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Terus. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Wa qasid fi mashyika waghbud min sautik. Inna ankarul aswati la sautul hamir. Inna ankarul aswati la sautul hamir. Kemudian amanar. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana Kolon, bil jangan ngelibet. Kolon, jangan. Kolon, kolon. Jangan ngelibet suaranya ya. kul Kolon. kul kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kolon, kolon amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kemudian La nufarriqu baina ahadin min rusulih. la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kemudian Wa qalu waqalu waqalu wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Ya, ya betul benar ya. benar benar benar. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Terus la yukallifullah. La yukallifullahu nafsan. Jangan jangan kayak itu mah suara Ya suara Allah, kapan ya bisa? suara TV-nya apa tip kasetnya baterainya bagus. Allah. Bisa, udah tinggal dikit kok. Tinggal dilatih aja dikit-dikit. Kan saya bilang si Rahma liatin mulutnya atau Burehan ya. La yukallifullah. lah. Giginya nggak ngaruh kan kalau cuma hilang satu mah nggak ngaruh. Saya juga hilang dua. Enggak. Gigi kiri kanan. Iya benar ini gigi saya untung nggak di depan sih di samping. Tapi tetap ya. Kau di depan, kalau di depan nggak ngaruh sih. La yukallifullah.
Yuk. Yang urutan ketiga, Pak. Nih. Enggak apa-apa. Iya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Coba lagi. La yukallifullahu La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kemudian. Rabbana la tu'akhizna Salah. in Salah. salah ya. Salah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ini ngegedein dulu. Pindah. Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Kemudian ini Rabbana wala tahmil. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Kemudian. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna Wa'fu anna waghfir lana waghfir lana warhamna warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Sadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Udah pandai tinggal Allah, Allah ya Rasulullah. Sisa Allah, sisa lepas Allah Pak ya. Pas Allahnya aja. Lillah. Bismillah. Kalau bismillah bisa ya. Yang tebal-tebal. Allahu Bismillah. Akbar. Ingat-ingat ya tulisannya, ingat-ingat. Allahu Akbar. Iya, jadi Allah. bayangkan ada au, ada w, Allah. Tuh. Itu ujung Allah. lidah di itu ya Pak, di tepi gusi atas. Diletakkan di gusi atas ya Pak, lidah. Allah, iya, Allah. Agak di luar Pak ya. Allah. Bibirnya jangan dibuka, ya jangan dimingkemin. Allah. Kamu kayak Allah. Buka. Allah. Buka mulutnya ya. Allah. Allah. Ya udah bagus, udah pinter. Tinggal nanti kamu ngambil surat apa, tinggal kalau bisa sih juz 28 atau juz 29 ya. Juz 30 juga boleh. Iya. Juz 30 Pak. Udah pinter sih, iya. Wah.
Udah pinter ya. Tinggal Allahnya aja. Alhamdulillah, Pak. Iya. Ntar kau ambil Berkah surah-surah. Bapak. Alhamdulillah berkas kerajinanmu juga ya. Iya, Pak. Terus mungkin tadi karena terlalu lelah, terlalu capek, pagi-pagi udah ya namanya ya bekerja Iya, kan. aku bangun subuh, Pak. Jadi pagi-paginya masih kayak orang lemes ya, kayak orang habis begadang gitu. Kurang Iya, bergairah. enggak, soalnya majikan di rumah jadi suara itu disimpan. Oh, pantes. Tuh, ngomong kan kencang tuh bagus. Kenapa baca Quran Iya, kurang? Ya udah. iya takut Pak nanti kedengaran. Iya, kan Mengganggu kan. dia kan masih tidur. Oh, dia masih tidur ya. Ya udah, Iya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. iya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.